من دەڵێم لە بابەت ئەدەبی کوردیەوە قسێکتان بۆ بکەم. ملەتی کورد باوجودی قەت کەیانی خۆی نەبووە و 1000 ساڵە هیچ کەس ئاوری وەسەر نەداوەتەوە، بەڵکو دەژێت تەسیری زمانی عەرەبی، فارسی، تورکیدا بووە و بە زۆری زۆرداری Hozan Van nivîskar wêjenas û navdarê Kurd Hejar Mukryanî. Lê navê wî yê dirist Abdurrahman Şerefkendi ye. Hejar sala 1921 el bajarê Mehabadê hatiye ser dunyayê. Wî di bîstan nexwendiye, lê li ber destê mamosteyên ayînî fêrî ola İslamê bûye. Mixabin dema Hejar li ber xwendinê bavê wî jiyana xwe ji dest dide. Eş neçarî de ji xwendina xwe berdide, dibe malxê malê li xuşk û birayên xwe xwedî derdikeve. Kaldanên jiyanê wisa lê dike, jiyana hevjîniyê pêktîne, lê gelek pêve naçe, hevjîna wî ji ber nexweşiya tîfoyê jiyana xwe ji dest dide. Bajarê Mehabadê li ber çavên wî rej dibe, ji ber karxezala wî jêbar kiribû. Ji bajarê Mehabadê koj dike, diçe paytextê Azerbaycanê bajarê Bakoyê. Carek din eş neçarî li vî bajarî bi xanima hêja Mehsûma Ehmed re edzewece. Hejar Mukryanî hêşta di jiyê gencatiyê de viyana gotina helbestê pêra çêdibe. Dema dizane hizba jêkafiyan bo azadiya Kurdistanê tê dikoşin, dilê wî lê dide ku beşdarî di wê hizbê de bike. Her wê partiyê daxwaza hêjmareka hozanvanan ji xelkê dike. Hejar ekser weke hozanvanekî beşdarî wê hizbê dike. Mamosta Hejar helbestên Melayê Cizîrî, Hecî Qadirê Koyî, Ehmedê Xanî, Şêx Riza, Nalî, Mehfî û Wefayî gelekê din dixwîne û di demekî Kurd de dibe navdarekî Kurd. هەر ئەوەندە ناڵێم ئینسانیەت، چونکە بە ئەندازێکمان هاوار لە ئینسانیەت کرد و جوابێ نەداوینەوە کە بە کولی ئینسان مەیوز دەبێت، بەڵام هاوار لەوەندە دەکەین بۆ دەوڵەمەندکردنی ئەدەبێکی زۆر گەورە و فۆلکلۆرێکی زۆر گەورە بۆ ئەوە کە ئێمەش بزانن چەپکە گوڵی خۆمان دەدەین بە ئەدەبیاتی جیهان، بۆ ئەوەندە هاوارێکمان بۆ بکەن، دادێکمان بۆ بکەن، ئەو حەقە کەمە مەشروعە کە ئازادی زمانە بدرێ بە میلەتی کورد. باوابونا کۆمara Kurdistanê re Hejar û Hêmin Mukryanî dibin helbestvanê komarê. Pêşewa Qazî Muhammed Hejar weke şahswarê hozanvanê neteweyî binav dike. Zêdebarî wî bi 100 tûmenan xelat dike. Berî komara Mehabadê biroxe, Hejar di grûpa aştiyê ya Kurd û Farisan de navbeyinkarî dike, bi bêbextî ji aliyê Farisan ve tê de desteserkirin. Piştî du mehan li zîndanê de dimîne, komara Kurdistanê têk diçe, Hejar bi kefalet tête berdan. Hejar bi nehênî destpêka sala 1947 qesta başûrê Kurdistanê bajarê Silêmaniyê dike. Paşê diçe gel Şêx Letîf Berzencî, şwêrê jî diçe Sîtekan, nasnameyekî Iraqî dertêxe berê xwe dide Bexdayê ji bo jîn û jiyara xwe li wêrê dixebite. Gelek pêve naçe nexweşiya sil
ورم دیگره با آلیکاریا علی حیدر سلیمان سال 1954 ریدکه لبنان نخوشخانه. اجبو چاره سریا نخوشیا خواه 2 سالان دمینه پاش جارک دن دزوره بغدای. داما دزوره بغدای جیان جیره وکی بری دست ناده. و جاره رژیم عراقی لیدگرن کووی دست سر بکن. یکسر سال 1956 قصد روش آوای کردستان هرما جزیره مالا حاجو دکه. سال 1958 نمر ملا مصطفى بارزانی جه روسیه دزوره عراقی هجار اکسر قصد بارزانی دکه. بارزانی داخواز جه دکه بچه روسیه هجار بدودلی فرمانا بارزانی پیک دینه قصد روسیه دکه. پشتی ماینا سالک لروسیه جارک دن هجار دزوره بغدای. دما شورش ایلول یا نمر ملا مصطفى بارزانی یا سال 1961 دست پیده که هجار بجداری د شورش داده که. هجار مکریانی دنوا شورش ده تایبت دراگهاندن ده خباد ده که. سال 1907 لسر داخوازان نمر ملا مصطفى بارزانی دبه سروک دسته ریوبریا یکتیا نویسرین کرد. هر دیسان دبه اندام کوری زانیاری کرد. دما شورش تیگ دچه هجار الگل نمر ملا مصطفى بارزانی بری خود دا روش هلات کردستان باجار مهاباده. سال 1987 دبه اندام انستیتویا کردیا پاریس هجار اددریجاهی جیانا خوده 12 برهم نویساندیه. اوه تاجا سریمه میر حوزانا کردی وی پورا سری خواه البر 3 شورشین کردستان ده داوشاندو سپیکر. وی 71 سال خدمتا کرد و کردستان کر. شاه سوار هلبستا کردی هجار مکریانی سالا 1991 با حتی خاطر خواه جمع خواست و هر لباجار مهاباده هاتا وشارتن. خود برحما خواه شاد بکه.